Perfect Carja! Tá ina a grin sa tá an céad seach den nomlan hart. Agus níl mór an le denmh gwyniu seachas alta bháin bei sib anna bhuiach le fáil amach. So a Rylin agus denimid an ceacht mar tá se le denmh gwyn. Woo! Dancing, I'm singing like I want something just like that. I see you running now, but I feel it still. I want you to So, in you, chun críocha chur leis an céad seach den umland rééis na cásca, tá muid ag féchant ar leath na céad sa dóéig I Deutsch Komplett, agus bé muid ag léamh alt B. Mar sin bé muid ag freagart na ceisna ar an bhurm híos agus bé an fís an darnói ar YouTube níos denní. So bé an bhurm sin ag dúna ag ní trocha ar an Saturn, so cílíonn se sin go bhfuil an ceacht Germáise a gcuibh ar an ine agus an tróna umlán agus an ihe umlán sin agus maidin dar gion darnói chun é achréicnú. Ok, is ceacht anna éasca atá le Jennifer Gwynn inniu, cúpla ceisna le ragart agus feicimiid orthú siúd I dosach. So, nar fecinn se bhar sin an na sunraí go léir tá cóp don alt an sin, tá an cóp céine híos an seo faoin bhfuir muna bhfuil an Folens online ag gobar nu muna bhfuil de leabhar agat. So an sin céird cad é an difriocht idir fís an stúrthóra ar Erasmus agus fís na mach léin for Erasmus. So tá muid ag gúsáid mach léin an uair seo tuis gur daltaí old scola iad, ní daltaí scola. So sa alt seo tá gá fís curtha síos, ceann don stúrthór agus ceann ó na daltaí, céird é na difriochtaí. So tá 6 pointe ar fáilde sin, so tá ag géirí ar a leid trí rud scríomh an sin. Céim bríthir sa alt cilíonn tacaigh le, so caithí tú an bríthir á scríomh agus an tinfinneadach, so sin an legan atá ar fáil sa folklór. An rud céine céim bríthir sa alt cilíonn curconcín, so tá an bríthir sin san alt, caithí tú é sin. Céim tanamachil sa halt cilíonn navsblachas, so ná an darmad an ceanlite ar chur seach agus tú ag scríomh an focail sin, agus an sin céim tanamachil sa halt cilíonn survey. Now, chur an ceanlite ar, but bí cuaramach mar tá sé isteach mar cóhacail sa alt, agus má scríomhann tú an cóhacail béasa gom nachhfuil tú ag fécinn ar na fís an seo, agus an sin tam chun marcanna breise a buintwet, cos cilíonn sé nachhfuil tú ag úsáid na deisna ar fad atá curtha ar fáildeit chun an Germáise eolalam agus na scoil na dúnta. Now, de aine in ord levéil, caithí tú an ceis seo ar agart. Now, fech aine nachhfuil ag denmh ord levéil, is féidir an ceisna ar grúna gan é sin ar agart, so ná bí bortha. Was ist das Wichtigste am Erasmus-Programm? Geben Sie 2 Details. So tá an stúrthór chun cur síos faoi an rud is tábhachtaí dó, agus tá an na daltaí tríd an survey chun cur síos dhéanamh faoi an rud is tábhachtach dóibh. So caithí tú an dá rud sin áschríomh as Germánis le Albert Timpel. So das Wichtigste ist und für Studenten ist agus an sin brú send me an email receipt of my responses agus submit. So le sin genta is féidir an dul seach chuig an talt. So tá muid ag fécant ar alt talt B. So an sin cup an coffee. So laut dem Leiter unterstützt und fördert das Erasmus-Programm Bildung und internationale Erfahrung. So an sin tá muid ag fécant ar de réir laut dem Leiter sin an stúrthór. De réir an stúrthór. Unterstützt sin an bríthir unterstützen sin tacaigh le. Und fördert sin rud aigen a chur concín. So sin fördern nar churn tú rud contosaí, nó nar churn tú concín. Tá sé anna cosú leis an béirle in á rire further. So sin a béirle to further something. Das Erasmus Bildung und internationale Erfahrung. So an Erfahrung sin an tahi. Findet Jobperspektiven wichtig. So mohin sé go bhfuil Jobperspektiven wichtig tábhachtach. So dó tá an Jobperspektiven. Tá sin anna cosú leis an béirle
ach sin just as gaeilge na féidirachtaí ó heh obair de. Die Studenten denken aber auch an Spaß, an Urlaub und an Selbstständigkeit. So tá na daltaí ag smaoinemh ach an spree, an léanta saoire agus an neamhsplachas. So Selbstständigkeit, selbst sin féin, ständig seasamh i d'éonar. So ná den darmid stéhann sin seas is stéthe dú stéist, an aimim se caite stéhann sin stand. So ag seasamh i d'éonar nó ag seasamh i leathain, agus kite sin just ag denmh an animach las, sin just an nós go bhfuil sé an sin. So die Selbstständigkeit, tush go bhfuil KEIT ag an deire. So sin an neamhsplachas. Die Studenten möchten lieber einfach neue Leute kennenlernen. Ach is barlo möchten bewachtlo no barlo atna kennenlernen, atna occur neue Leute, dini nua. In einer Erasmus Online Erfahrungsumfrage, so an focal an seo umfrage sin ceisnóir nó survey, so in survey tahi líne d'Erasmus, heistes hánig an countedal conscious nó gléisi der. Erasmus is vor allem eins. Tá Erasmus de gach duine mar an ggéine. So it's an rud céine. Eins, it's rud amháin. De gach duine. Party, party, party. Kosher, kosher, kosher. Okay, now sin an méid atá Jennifer gofniú tuis go raibh an masúnú leúnach a gofin inné. Is teach liv inis leis an bhuirim agus freagar na ceisna, freagargí na ceisna híos. Ná din darmid muna féidir liv oscailt, just brú an nasc, an leathnach nó an bhéilre, agus osclói an bhuirim go neamhsplach an sin, agus is féidir liv á lína isteach mar sin. Má tá ceiste bethe goibh ná bí druggal ormh